hadashya. Sa andi makuru se grand frère. Amakuru ajyamo saa 2 kuri RTV. Mwari kubundi buryo rero ngaba sindekura. Kora n'izi. Jesus! Urabona kuri iriya nzu? Iriya y'ubu. Run. Ko nyine turakoresha amaboko. Je wungora ndamukubitibuye. Reka nkurureho umwotsi umwe numve. Ura nagakirwa mani yararuretse. Ubwo so waruretse niba ameze kuri ubwo urunywa ameze ati. Nidekuye nyine nka kado. Hano se ni mu Bugande. Kino no dutwaraho kigande rero. Wazukanyira ku buryo kigande bayitwara. Ubwanga ati n'umusozi birapinga. Iyi ni se banyabuhanga. Ahubwo twimanukire. Mena abakoboyi baradutsindi. Sari cyazo dufitanye cyane. Ngujije ibindi bibiri. Ariko se. Ukwangana ni kwajya ubusamaherezo nayaye. Niko nanjye ndavuga WhatsApp. Ubu se uyu muyobozi wanyu WhatsApp arayifitera? Ikibazo ni umugabo. Nabayewe. Patari twagiye mu mujyi wa live twagiye. Kuri sensa zanjye. Sensa. Oya nawe. Oya nawe ibyo ngibyo. Umuntu ngiye wanyibwira ati n'imibu yahe vuga icyongereza. Urabona niyo mu Rwanda ivuga ngo do. Iriya ngo ivuga doing. Iyi karitsiye niba bikomeje gutya. Ndayimuka. Ayo makuru wayamenye. Yajyaga muri rongewe. Ese wowe uratura? Ego. Nafashe ibihumbi. Ngo? Itanu. Ruka ndagukubita sha.